I čao ljudi, dobrodošli još jednu epizodu na mom kanalu. Mi nastavljamo dalje sa Fleeing the Complexom. Pa hajde evo, da provjerimo previews, da mi se čuo i čini da sam nešto pogrešno otvorio. Dobro, vraćamo se ovdje. Ok, idemo, hajde play. Čini da ćemo morati sve početka. Hajde, ovo smo radili u prošloj epizodi. Ali imam još opcija, pa poslije ćemo se provjeriti. A hajmo ovo boost update ima. Ajde Henry, otvaraj, ulazi. Ok, razvali? Super. Ajmo vamo. Ona će se sjećati. Buffing up my guys and was that the Conley? Yeah, I think so. What are we supposed to do when someone tries to escape again? I think shoot him. Ah, yeah. Kako su... Ok. Nije ovo prošlo. Idemo retrieve map. Ok, znači ovo su sve riješili. Dobro, hajde ovdje. Dobro. Close. Idemo, prvo ćemo ovo. Komandu budeš. Šta? Čekaj. Da ovo šifak da nas smije. Ovo će se potući. Ok, vi se pobili. Ajde, što da sad radi? Moramo ventilaciju. Power jump. Ok, pa bio sam pravo. Sada svi kam vratimo gore. Ok, nisam uspio sam. Ovdje treba u Plunger Boots. Ne može skriti. Retrieve. Helium. Sad valjda treba preletiti. To ventilaciju. Danger box. Ok. Idemo dalje. Box leave. Valjda bi trebao s ovim. Someone just leave. Think it was Smith. Haha. Mislim da nisam ja. Ok, uspjeli smo. Prije smo ovo, hajde map. Imamo znači još, možemo pogledati što imamo. Ovdje sad ćemo ovdje na prvom. Ovdje radit ćemo boost up i prisnuti nešto drugo, sad ćete vidjeti. Sad snimamo 4 minute. Ulazi. Žalto Henry, za... Eto. Sad ćemo ovo. Welcome. Eto, mislim da će to biti to. Nastavit ćemo sljedeću epizodu. Nadam se da vam svidjelo, eto prešli smo, nastavit ćemo sljedeću epizodu. Nadam se da vam svidjelo, eto ako jeste ostavite like, share i subscribe. Eto i vidimo se u sljedećoj. Ćao.